Još jedan epizoda krmanja. Tako, ako će se vidjeti dobro. Dođi tu. Sad kako je to. Niga. No more need for this. Grčić, prčić. Come here. Ovo ne je bilo opasno put. Jed gol. Štetne radnje. Počekaj. Štetne radnje. Ne znam bok sad ja ustane. Štetne radnje. Duže. Aj, ovo nemoj te bumbarske noge. Štetne radnje. Ništa ja nisam učio sam igrala. Po cijeli dan. Ako je ass, nigga. I'm gonna wrap your ass. Lilian Pumpani. Pumpanko. Oh my. Prdim ti u ja. Ajde iskrati dole. Prdim ti u ja. Ajde iskrati dole. Čekaj. Ajde mu. Pinčo, da se morate igrati dole, ne morate na krevet se igrati. Ajde stojim dole. Aj. Let's go. Everyone's good. Ajde dole. Everyone's good. Idite spati na krevet dole. Ajme Što vam rekao 100 puta da se ne igrate. content, takže dajme tu. Čujete vi? Što vam rekao da se ne igrate krevet, ne lomite krevet, ne igrajte se dole. Jer treba mi content, ajme. Da vide. Ajde što se zajebavat, nemojte skakat po krevetu. Dobro, neću. Ajde od kajši, ono, izvodi gući. Ajde skakat dole. Voda tuda u pizdu, svoje matere poti pokrivati. Nemojte da se vidim lomiti po krevetu. Dobro, neću. Nećemo se dvomiti po krevetu. Nićeš da vide. Možda se... Ja ću mat kajiš, onda ste najebali. Joj, ajde tu uzme, molim se, za content. Hoćete i ja, čisto ću vas, Za sigurno. contenta. Ja pa trebala nam za video. Da nas tuče. Sad da se vidi, sam da imam kajiš. Da nas tuče. Sad vodite računa. Dobro. Ajme tu uzme tu pred kamerom. Ajme gdje se sipa da tako špatina. Da mi ti. Dobro, ko dođe. Dobro. Dosta za sad. Ovo je quality content. Seksualno. To će biti sve prijavljeno za štetne radnje. Kako to izgleda iz moje perspektive? Mile, kajiš, buci kajiš, Mile, kajiš. Pa naravno ja ništa. Ej! Kreći sad, beđi. Zapravo ovako ću staviti kameru. Čekaj da pauzira, beđi. Ovako se nekako mora to vidjeti.
Čekaj, vidim šta mogu staviti tu. Kako bi se vidjela kao booster. Filipe, hrvaj se. Našao način kako da me drži. To je to. Ne smijemo ustajati, ne smijemo hađati, uzmati samo. Stav ruke na moje ramene. Stav ruke na moje ramene. Ti je zbrojeve. 3, 4, 7. Let's go. Kaj begi sad? Evo. Kaj! Zašto? Evo, Idvan. Idi napolje. Ajde napolje. Zašto mene? Idi ovdje. Zašto mene? Ajde ovdje. Zašto mene? A sad ću djed upotrebi. Zašto mene? A, zašto mene? Ajmo spavat sad. Ja tu, bre. Ovo će biti najbolji video na kanalu. Dobio sam 2 puta, kažem, a boli me kurac, znaš koliko mi zaboli kurac? Meni to nikad neće ispraviti. Meni najjače da tuče, kažu, meni to ne može ispraviti. Može me samo pogoršiti. 6 minuta ovaj video Begika je quality content. Quality. Sad optužiš malo. Znači Begi. O. Tako. Kontroler. Setup tour. Eto, hvala. Daj, sakri se nekak da te zatvorim ormar. Haj. Ako hoćete da se sakrije u ormar, ostavite like. I to u sljedećem videu, pošto ovaj video predgačak, pozovite se 2 sata. Ćao! Izađi za Mara. Joj, trebao se snimati. Šedat normalno, ne bat, to namještaja lomi. Nemoj ti lom kajšljami, ti lomi kajšljami. Ja budem ono nešto, ti budete Koji dalje drži kažu? Dajde budite mirni. Molim? Ono što namještaja. Udar ga će ne. Udar me. O, udari. Sam? Aj jeb. Nemojte biti da nećete dobro. Daj ga sad će da udari. Daj za content, daj za video. Aj jebi ga sad. Ne, ne mogu ni bati na dok kako treba. Bože kur. Jedi ona, peder u šugavi. Upao sam u čarapan, vidu koliko mi sam sad prostor. Jel sad prljav zid? Ja sam se u ormar da ne dobio kajšljam ti. Ja sam mogu nijačit kako trebao. A? Uzmi knjigu pa učpat, neš biti dosta. To je ne. Život je šugav ko kurac, svi ste šugavi. Boli me uvo, znaš koliko me boli uvo. Još malo pa 10 minuta. Moram gasiti video, pošto mi se neće htjeti uploadati više od 10 minuta. To je bilo to, jebate se svi, konto se ukracimo mater što ima čugu u pičku. Imamo sidu. Sida, sindrom. Ćao, sindrom.